Mekasen beda Valen suara nah ke Indonesia lulus terus sumenep beda Irwan nyaman suara ku tak apa sampang pe beri dulu sampang muncul sengeranizer kan lebur sejuk kate bila enggak ada cincina akopa ngucap akun adan tea Sotsa bunga apernga Ojak na ce pastena Ting nemo se samporna Keng polan tade eten corot separuh we ngaruh manusia selamate pasti bendemang kan mempongki odi saling asah saling asuh saling asih hengak jak tokaran lagi bini karena ki odi dia saling cium saling peluk saling banting kan iya menki odi tapi selamate pah tade reken orang bendem baca seia sekata sehidup semati tak ada sampai setia kok tak nemu cerita de iya si bini mati kena cinta pasti laki pah ngalak bental kita dungi kuburan tak ada untuk pasti laki si mati si bini pas beringin tak ada gini ke cerita gini ndak ada kan gua nengi nyanyian gini bila ku mati gini. Ku juga mati gerlagu tak ada asli negara sampai parabu masyai dari coba teretan dari Kadin dari benda besar 10 jam perjalanan dari Kadin to lo nih ke parabu ke Malik Sanusi panika sengunceng usaha tahunan ongku sesanapa je pun empian tak kira cukup 2 juta teretan paling 5 juta ke atas engki gula tahun yang dia jauh sanapa kenapa mun gulen tan beri alhamdulillah te beri pada yonceng tak belia boleh pola pak bapak ibu ndik dagangan tak pati lancar selawat baca tuan dengan ni bihaqqi Muhammadin betul sebut je bihaqqi Muhammad bijahi Muhammad tek dagang na 3 kali sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad boleh garus coba ono tiaki pola pada janda tak tuli baju laki eston tero akabina keng kita dek lamaran cara nak tek munteng 3 kali bihaqqi Muhammad bijahi Muhammad 3 kali munteng sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad keng tak usah ngucap garus tak usah karena benih dagangan je Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin hamdan yakunu ridhan wa mardiyan inda rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabis syirafi wal butuni syiraf al-musaffa min musasi Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdul Manaf alladhi hadaita bihi min al-khilaf wa bayyanta bihi sabil al-afaf Allahumma rabbi syrah li sadri amin ya Allah celap kabingi engki pada celap ni ke sampai aja ketan dan gula ngereng Allahumma rabbi syrah li sadri amin Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du samahatan ulama al-izza para masyayikh para ulama para guru utama epon dak ka guru abdina kalaban guru pada ajunan salerana semulja Ki Haji Abdul Malik Sanusi minangka pangasuh pondok pesantren Nurus Syam beringin karak-karak benda besar
Ajunan Ki Haji Haris sedari Pondok Pesantren Parajan, jukanan ajunan Ki Haji Iqlil Khazin, ajunan Ki Haji Rida, ajunan Ki Haji Syafiq Samawan, jukanan ajunan Ki Haji Hasan Mukhabir, jukanan saja para masyayikh keluarga besar Pondok Pesantren Parajan saya sangat abdin hormati. Langkong-langkong ajunan Kiai Haji Abdul Qahar, kalaban saja para masyayikh saja para tokoh sepangaporan ada kasma agung ajunan abdina tak bisa nyebut setong per setong. Ngereng doa ki para kiai para masyayikh muka-muka paring nalancang umur paring nasihat kaula kalaban panjenengan cukan sami paring nalancang umur paring nasihat ban muka-muka gula ban panjenengan saja na tetia orang ontong dari dunia kantos akhirat. Ajunan kepala desa pamulaan kalaban saja staf-staf epon saya sangat abdin hormati. Saja panitia pelaksana zikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul pujuk kamis kalaban pujuk beseh. Semoga saja panitia sareng Allah paring nak kajajaan mulai dari baabaan sampai ada anak foto saja nah baru kana pujuk baru kana magbarah. Kaula kalaban ajunan cukan sami ke ngabarakan pujuk ke ngabarakan atur juga pertolongan dari ajunan epon Allah sehingga anak foto cukan sami-sami tadi orang salihin salihat Allahumma. Saja para ajunan hadir saat mangken muka-muka hadir kaula kalaban ajunan tetia sabab kangkui sami-sami ku laku bisa nyabis ka Kanjeng Gusti Nabi Muhammad Allahumma. Sound system minta tolong suara keng tak kuat dan gula eki anu kenapa tauning napa keng masuk angin mulai riberin engki lawat-lawat menoloh tadi tukang sarang pun apaan engki ki buru kaunjangan asar ke daerah Tamberu Dajah kuta pas ojan engki gula pah ngalak malam la Syekhona Khalil mun tepan ojan maka Syekhona Khalil ka dinto makonan cepon makon macah dak ka jemaah otabase nyabis ka Syekhona Khalil pakon maos ayat kursi 11 kali gula nyoba ki buru ka jemaah mayu maca ayat kursi nikakan atosen si hadir maca kapi alhamdulillah ojen ajen raja kulutuk boleh tambah. Ya sampai banjir, Mekasen banjir sampai teten Naki Hamid Amjad ya nyoba mobil lah yang ontong orang yang selamat tahun ini kau jeng nak amma nika beda neng grup mobil liu niser alhamdulillah sampang tak banjir guleban panjenengan juga nika selamat dari banjir kapi Allahumma yang nika corak para banjir kanto nih tak opah tak ning mulai gule deki. Ya muntaning mulai positif usaha nyari bini kanto terus enggi jak sekejap sampun ke malik deki Rabu abdina izin langsung toron katipan apa kabar ajunan saya saja tenggi sound system genteng panikah beri rokok tambah imun bisa rokok saya saja mau ke paring terus saya tenggi saya sakit muka-muka paring cepat baras. Moga-moga keluarga nase songkan ya paling cepat sehat. Barokan pujuk, barokan pengajian, semalarat ekonomi na moga-moga paling gempang. Semalarat belenco moga-moga paling gempang. Moga-moga sekita alim paju laki paling cepat paju laki. Ngobong aku rudu amin nah. Mungkin letak kelim paju laki gula pada mayu. Amin ya kuah. Mun pasti amin sapolo tadi binin gula kapi. Sorry ya. Moga-moga sandi otang berokan pengajian, moga-moga paling na cepet kelar majar otang ah. Abu ngagurudu ki amin nah. Mun keng letak kelar majar muka sema otang paling na lopak ah. Maki amin na petong tale tak kira lopak. Lebih-lebih bang mekar karo. Tining Nabi semolot tigulaban panjenengan bahkan manabi daerah camplong panika 3 bulan
asmana Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Muka-muka baaban kenge syafaat. Muka-muka baaban ku laku etolong sareng Nabi Muhammad. Muka-muka ikasarang kalaban Nabi Muhammad. Allahumma. Ngereng macam burda sekecil tangki apal burda panjenengan. Ngki seta apan lang ki kuah. Mau naring bareng kan tak kere temu. Sampung aki ke Nabi Muhammad muka-muka Nabi Muhammad rabu malam mangken bani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli لم دائما أبدا على حبيب الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Terus pengajian mungkin makin tero terus gula bakun terus mungkin malik kita Arabu bah tak terus lagi abdina mator sekejap maulid kak dinto seceani nama nabi neng ematura lebih-lebih neng camplong lepanika gula cek anu cek tertarin ka maulid camplong panika mak bisa karena alan bulan manabi ni camplong ni alhamdulillah camplong panika alhamdulillah bi Allah jadi tempat seborok insyaallah. Selain banyak ulama, selain banyak masyayikh, selain banyak orang alim camplong panika, solawat de panika tak buambu. Mulut de panika tak buambu. Amma bedetisa. Saya sampai 3 bulan mulut naik amma gula toro oning. Bahkan gula kaun jangan ini kayak camplong ni sampai bulan Rejab kibada mulut. Aduh jangan gula. Oti mon daerah lain saporana bulan rasola molot ku tak pe ko cak sorlot bener mon camplong alhamdulillah sanajan semak di tasik ni ka aman bi Allah mak pola ni ka sabab molot 3 bulan tretan kasani ngibe berkat makini kenian karo ngibe duaan an sapar ya Allah ya boleh lah mulai ka ada berkat ngibe kapi alhamdulillah. Lagi bangireng. Oh ya Allah, lebur pengajian. Wa tompok kapi berkat alhamdulillah. Terbarokah ale. Terpancingan ku laku dadi tukang ceramah. Mai beri foto si de iya dia. Aduh, pola doa apa gula si ka doa pah de iya. Doa ya Allah mai beri foto si bak juba mon nekat top ke Malik Sanusi neka mantan DPR acara aman nika ampon 30 tahun lebih gula ada ki anyar jareng gula banianan kiai teretan gula nika orang disah gunung naknong betok letak tat sipul nika depak ka compok corak tak ada apa boleh jalan tol ngan tol. Oke, gula nah apa je tisan gula tisan larlar pada tisan larlar sampang kia, katang kendulo sampang. Jo gula makin cermat nang TikTok, cermat bengkalan, beda penyanyi cek nyaman nah nyanyi aki, gonteng nyak suara na nyaman depak ke Jakarta, Mekasen beda Valen, suara nah ke Indonesia lulus. Terus sumenep beda Irwan, nyaman suara. Ku tak apa sampang, pa beri dulu sampang. Nyanyi na pa beri, pancan, bagiku tain jaran, aku. Makin ceremet gula. Arapa mata beri ranizer dan gula. Muncul sengar ranizer kan lebur. Sejuk ke hati.
bila enggak ada cincina. Akopa ngucap pakun adan tea sotsa punga aperenga ojak na ce pastena ting nemo se sampurna keng polan tade tena corot separuh hoy engki ke keharbun tan beni nyinggung keng ngocai gak dinto jering mangkat lapar nih kak molen corak lapar lagi ya. Ni ke ngitek pa ni ka beda etek buru ka dajo ni ka sayada ni ka ngitek keng eja kaja ngki arap beda tenah ya alhamdulillah mun karo sajam 2 jam tak kira ocean pa ni ka ya besaki mulai gila mulai dari bara onde mapote mun onde mapote can rengkona tak kira ocean ni ko ngki ni kan corak cukup aing pote tak kira beda bidang siapa saya gila ada iya ya. Lalu 15 menit you, lanjut you. Berarti kurang 5 menit. Hah? Wabah iku ah. Lada iya mun kudung cocok, patai bagi toron sakale. Alhamdulillah manter terus cocok. Empian manabi umpama abdina tormator acara ma sampai sejam sanggup panjenengan. Mun sampai 2 jam. Sampai pokol situ gula acara ma siap panjenengan nunggu. Engki tunggu pokol situ aku udah moli ya terus engki aduh lebih masyai prajan toron langsung asolawat tretan ini kebeni tade kelakuan banyak santri buruk ke keng tero gula ben panjenengan epanal lepi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berkata macam-macam keng mun camplong punten sopan kabi berkata aduh beda daerah kabadan keng te kabada pola ni shooting kadang berkata pada saya berkat galon encan gula mun pas kiai berkat di galon derem masih epe kolla beda boleh saya berkat di ajam odi derem macan gula mun pas ajam odi kebaik berkat mun pas kiai akata gula ban surban mun pas saya taman coy surban nakuma buru ke amma ngki beda panika di berin beda kancan dan gula penceramah dari tampuru panika asmana ke Mas Duki Nuruddin potan ke Nuruddin beliau kak dinto tak oleh berkat jadi kerpekeran jering biasa kiai kak dinto mun tak oleh berkat mak nyain karo kadang kan nunggu tangki dan kadang mun gula enten dan kadang taporo ben supir tek yurus bi gula paling karo keng supir nelpon man niko nika kan panakan man apa anu berkada taporop bak taporop aja din kakek yakin ni ilmu mobil ndi seraja sekiba pabeni can gud jelah tak ada mereka kan mana kok sallu ala Nabi Muhammad ngki ramas dupa nikah berkati ajam teloan jepon doti mator tuan rumah kiai kak dinto berkata ajam kak dinto kiai ajam odi alhamdulillah mator sakalangkong anu ngki ba ilmu mobil engki ba ibun budi kiai pah ngara cepon debuna bi tuan rumah nih kalau pai tetale ada sebut aja mah sampai depak kata lima sampai para subuh tak geda sarin cepon ini mobil saya atau karbon ajom kak ada kebudi cuwer mobil lah posak bentaman coy ko nikah sarah geduh mau nikah tuh alhamdulillah nikah nih sopan berkata alhamdulillah nih kan makin ini oleh berkat kabi alhamdulillah kisi nyumbang kan banyak dulu beda sih dari Makassar beda sih dari Pasuruan beda sih dari Sorbaja beda sih dari luar negeri Malaysia beda dari Arab Saudi mun dari Arab Saudi dan Malaysia gula tak kasambu mun Malaysia apa nih kah ring Madura ngki banyak ben ring Malaysia aslin lah bahkan mana bireng Madura nang ke sabung biasa nang Malaysia apa nih kan teti penguasa lah kan tak kesambu gulai Mekah ring Mekah tahu kabi bahasa Madura teretan tak kesambu kayak ring Jepang ki buru aduh arigana iku ngara mak bah bisa ring pamulaan panik kebeda nang Jepang mantari paling lancar bi Allah nyiram dek kebujun nyumbang teka sakater nyumbang sombongan ni banyak mak pola panika nyiram buju mula nyiram buju ni kasih borok katretan beni namung akili dek kabe aben kana apoto hulaku cuma ni keramu buju panika
Bese pujuk bese. Lo ni kemainya mai pujuk bese. Tahun ning sejarah nah. Pujuk komis. Ni keperatu ke pangeran. Muncul sih tak keratu tak kira kocak pujuk. Anapa ni kamai kocak pujuk? Karena busu bula toju pani kalam baawirin. Mun gula benempian mate. Cek kocak pujuk. Paling kocak putok. Mai kocak putok. Busu bula main TikTok. Ayo. Yang berikan paus, saya akan berikan pausku. Yang memberikan tupi, saya akan berikan pipi. Yang memberikan dada, saya akan berikan mak dada ya. Njak kaca iya, skip ke lu. Cek apa masuk YouTube dah ki. Takut resem. Terus ini. Anapa molot kak dinto mak sarang kiai masyai kak dinto pimpin gula ban panjenengan. Bimbing kaulah kalaban panjenengan kangkui antusias, kangkui semangat. Dak ka molot panika sampai parabu masyai dari coba teretan. Dari kak dimma dari benda besar. 10 jam perjalanan dari kak dinto. Lo ni kae parabu ke Malik Sanusi panika. Sengunceng usaha tahunan, ongko sesanapa je pon empian. Tak kira cukup 2 juta teretan. Paling 5 juta ke atas. Engki gula tahun yang dia cak sanapa. Engki napa mun gulan tan beri alhamdulillah te beri pada yonceng tak abadia boleh. Terus engki. Marabu kanjeng Gusti Nabi Muhammad ka dinto. Manabi ete buah kisah ulama di antara Syekh Abdul Hamid kak dinto ete buaki bahwa marabu kanjeng Gusti Nabi Muhammad kak dinto tada kala ben ruang tada kala ben bektoh tada ruang ben bektoh bulan panapa bisaos are panapa bisaos tahun panapa bisaos sepenting isebut Nabi Muhammad le panika nyaman na molot mun molot panika Nabi Muhammad rabu pasera sing ngocak beni wahyudi beni dan gula mun gula panika pasera jaring beni ustad, beni kiai, beni pasera. Saya percaya. Ulama saya jebu. Pasera semana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau ajabu bahwa Nabi Muhammad kak dinto mau disebut pasti Nabi Muhammad kak dinto rabu. Bitaskhisi dzatil Mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yudhkaru baldan. Kalaban Nabi Muhammad mun dideskripsikan, Nabi Muhammad mun disebut Nabi Muhammad mun ibayangaki sareng kaula kalaban panjenengan wa huwa hadir. Nabi Muhammad kak dinto hadir kak dinto baldan lebih semak katempeng ki ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama adabu di antara Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau kak dinto adabu bahwa Nabi Muhammad mun ibaca asmana mun isebut asmana Nabi Muhammad kak dinto rabu kalaban arrona beni kalaban jasate rabu kalaban arrona lebih semak katempeng ki ibadah Nabi Muhammad arrona panikan rabu tretan ngangkui bahasa Madura ngangkui bahasa Inggris ngangkui bahasa Arab isebut Nabi Muhammad le panikah pakun rabu Nabi Muhammad. In the nick of lecture, umpama nga ko'y bahasa Inggris, I'm loving Muhammad. Iya pa, tak ngarten na. Nga ko'y bahasa Indonesia, Nabi Muhammad, saya mencintaimu, saya rindu kamu Muhammad, rabu Nabi Muhammad. Nga ko'y bahasa Arab, anta syamsun, anta badarun, anta nurum fawqa nuri. Anta iksiru wa ghani anta misbahus sudur anta misbahus sudur rabu Nabi Muhammad paning ngangkui bahasa Madura akatia Abu Turab kan ngangkui bahasa Madura kadang kan badan lagu Maturan gak desa Rasulullah kaulanyo napai kok mai kalau pai lagunya siapa laki semunggui kalau pai beda siapal nyon tolong monek kenen beda siapal bi gula beri apa saya seket lagu pani kalebut Rasulullah nyon tolong kau lekapi teroni nga ajunan ya Nabi dan te aki kanjeng Nabi dan te aki kau lekapi dan te akidu kanjeng Nabi beda siapal mon beda siapal beri apa saya seket
Mun seket korang tambahna deki mayu bayu. Beda solawat napa bayi maki bani nikah. Mun si apal nikah gula ja syukur. Ya lebur gula. Prajenan panika beda. Rasulullah nyon tolong kaula kapi teroni ngaajunan ya Nabi. Dan te aki kaula kapi dan te akidu kanjeng Nabi muka bi Allah parengaki amin muka bi Allah parengaki masuk rombongan Gusti kanjeng Nabi masuk rombongan Gusti kanjeng Nabi masuk rombongan Gusti kanjeng Nabi Allahumma bi kihudin as'ad tambai mun latak masuk ke rombong Rasulullah manter tepak ke rombong orang wali pujuk-pujuk panika ngereng angka astana sateja adua inggi muka bi Allah parengaki amin muka bi Allah parengaki masuk rombongan para wali masuk rombongan para wali masuk rombongan para wali beda si oning beda si apan solawat na apa bay beda si apan gula tero oning lebih bagian sini kene ibri apa se beda ibri apa se ibri akapi marina tambah namun korang minta napa bay bagi bi gula korbengal ke atas asolawat sekecil bay sekejap mak pola ni ke karatu nak kanak kene panika mak pola gula tak karatu mak pola sekene panika beda tak ada si bengalong ke ya tako alhamdulillah pese mun dia tak luang tukang syuting panunduk boleh deki karokeng padang saparo tema tinta deki bi audien terus engki. Tadi mangken panika Nabi Muhammad Rabu bahkan beni namung Nabi Muhammad mun abu dabu masalah roh beni namung Nabi Muhammad mun tormator masalah roh beli masyayih si ampun depak de kaumur beli pujuk beseh pujuk komis terjuga ahli makbaro panika hadir juga sampai debun ke Miftahul Ahyar Rais AMNU beliau pernah debu neng situng pengajian tempat deh neng pondok pesantren Miftahul Ulum neng pangereman panika neng pangereman Sampang beliau pernah ada busa kak dinto nih muncak saking abada orang seda le panika cepon pas holi neng tepak neng koburna maka ron panika bisa ngabes persis kalaben ero panika persis kalaben ngabes panapa sih beda neng putol panika dalam putol panika napa nyaman panika dalam putol aing tangki napa nyaman pa nikah putol nikah napa nyaman aing dalam putol pa nikah kapi padang muncak saking ngagula ama soaki selok nikah nyaman selok pecadai debun make holil nikah selok pecadai pecaongku jaga aja mun tak percaya ngireng korja alaben enten dah ngabi gula tak pecaongku mak kita pecah mak bola lokah nikah alhamdulillah gula iri beri orang kartu ke pangeran insyaallah nikah pernah etaber 10 juta enten beni sombong beni gempus beni ke 10 juta keng pani bagi apa tak ada orang hilang nikah jak saking selok dan gula ayo contoh akin na sakale jak saking selok dan gula masuk ke dalam aing bani nikah kira-kira mun iyabes dari seman padang napa punten padang iki dari bebe padang napa punten padang teretan persis kalaben arona bujuk panika persis ngabes gula ben panjenengan mangken bani padang kebi bani bunga na bujuk katipun apa
beda katoronan, beda tetangga seingat dah kahli kubur. Beda kadang kuburan panika enggak ke enggak iteretan. Banyak. Beda kuburan tak tahu je nyaman siapa, beda. Banyak. Mak bisa tak tahu. Keluarga tak tahu, anak foto tak tahu. Jarang kadang anak foto tanda ngaji, anak foto leburan bareng maksiat, lah tak tahu. Mangkana mak bola tahun 2030 kabudi mun takok keng te temu kuburna lepas pangadep. Mun sebiasa kan ngadep ka bere anu kasatengki. Dari mun kuburan kan dek gula ngadep ka mana ka? Ya Allah, can gula ngadep ka lawo. Lepas pamisong sekali papita. Nika ngadep ka mana ka? Ka timur gula ki. Nika laut deje panika, laut deje. Mak bola aku laku timur bere dak ni. Kan letek temu mun dak nika. Nggih. Lepas nika Rabu teretan Rabu ahli kubur panika Rabu debun ki Miftahul Ahyar mangkana bingung gulaben panjenengan mun pas sampai mate tak nyanguh dek ka anak foto nasi bagus panika mangkana alhamdulillah beaben ki ingat dek ka puju mak po laku mun mate pahe ke ngai kalaben anak foto Allahumma mak po laku inalaikan etika sareng Allah papunga kalaben anak foto karena debunah Sayyid Abdullah Al-Muhdar orang Yaman gak dinto beliau ada bu bahwa orang ingat dek kau orang sepo orang ngabdi dek kau orang sepo panika lebih bagus kenjerna lebih raja kenjerna ngabdi sampuna depak dek kau umur sampuna bedeneng edelem kubur daripada ngabdi sikit bedeneng itunya yulang napole debunah Habib Abdullah Al-Muhdar beliau ada bu bahwa muncak saking beda anak foto ngabdi dek kau orang sepo kiodi juga ngabdi dek kah orang sepo si ampun depak dek kau umur maka genjerna lebih raja kak dinto ngabdi dek kah orang sepo si ampun depak dek kau umur mak bisa debun beliau sampungaki karena manabi ampun depak dek kau umur tak bisa alako pon apa la ampun tak bisa alako nunggu kalakon nah nunggu kenjaran tapi manabi ki odi ki bisa alako contoh empian alako ke Malaysia embun tek ke ngak neng ika dinto kira-kira mun ring pamulaan beda si mate lompo beda mate lompo tada di mabada mati alompo makita kirim apa sejo ring berkat benari beda amolot awang kita dah selompo tretan king saborana mun lad beda nengi kuburan ka emak agu leben panjenengan membeni anak foto sing ngirim mangkana nika keng ngajari ka sini keni pani orang sepo hadir ngajari ka sini keni pani mak pola kalaben ing an guleban panjenengan ku laku ketika ampun sete enalekan sete nge bi anak foto tang bapak lambe aktif mun beda haul dak kepuju beseh beda haul dak kepuju komis hadir kapi alhamdulillah si acara mah mangkin ampun mati kiyah nya manatat Wahyudi ke Malik Sanusi engki mantar rancang umur ke gula made mantar rancang umur kiyah macek bungan nabi impian gula pahe kocak mate pacek bungan de iya engki mantar rancang umur kapi mun mate ku laku mantar masuk swarga bu mantar masuk swarga kapi ki king sengak mun pada bedeneng swarga kita patang sapa tangki engki manabi umpama panjenengan bedeneng swarga gula tade sariaki gula ki king takok bede tingkat atas king manabi umpama panjenengan tade neng swarga bi gula saria panjenengan tangki king mun pada tade neng swarga tinggal ampun jere sarian king mantar masuk akabi Allahumma amin Allahumma gula yakin mun umat Nabi Muhammad panika masuk swarga kabeh ki orang Nabi Muhammad si ada bu ummati ummatun marhumah laisa laha adzabun fil akhirah tang umat ria umat sete kebelasna sareng Allah tada dak katang umat ria seksaan niku wah Allahumma mun orang saya seksa berarti keng ta anda dek Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi bi Nabi Muhammad perintah kang kui asolat ta aso bi Nabi Muhammad perintah kang kui akabin car paca bede secar pacaran banyak iku wah
ambui. Allah cek peje percaja kareng laki ruah. Menreng laki ngucap aku tanpamu tidak akan mungkin bahagia dan tidak akan mungkin hidup. Pret. Jangan pernah percaya terhadap rayuan seorang laki-laki karena rayuan seorang laki-laki tidak mengandung makna cinta sejati gua. Ada. Ini kamu menreng laki. Mangkana kan berde film mata pena. Bi sirut cenci kabin malolo patai demi kabin kerokeng kana apesena kan beda katakan ponco aja bercaja mana bi impian telepon bi reng laki apa keras assalamualaikum salam dah ya ngecit mata ngecit aja ada ngeten tak gelem datang LPG lah tak ada. Ya masa gula pahon dia LPG dari Roma panggil LPG kan itulah. Ya Allah. Empon kenga kerja. Cak masuk aki ate. Masuk aki gelas apa atas. Yang bedereng lakinya apa kambian bagian cewek jawab taruh karuan. Sudah tahajud belum? Belum. Iya. Pada ban polisi ruang. Oh, pakai tanya Aki, lagi ngapain? Sih. Kok baru ada kabar, sayang? Sudah tahajud belum, sayang? Saya belum. Kenapa? Saya min. Oh iya, kalau begitu saya sama juga min. Kalau kamu bukan min, sayang, apa namanya? Mincret. Derengki buru, serius sekoni. Ada bah cengeng kapi. Mangken, beri kata-kata. Aduh, ada. Kelepek. Mayo bi gule beri kata-kata situng boy. Pah catat bagian nak kanak denguda. Al uyun tansa maruat, walakinnal qulub la tansa man uhib. Napa artinya? Mata bisa lupa terhadap apa yang pernah ia lihat, tetapi hati tidak akan pernah lupa terhadap apa yang pernah ia cintai. Aku pak kapi. Ya Allah, lebur kana. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku anak. Lau leba 10 menit. Leba 10 menit tertanda melanjut panikaki. Jajud lanjut dan kamma ke madik sanusi kamma informasi nam. Rab anu daripada kadi mampuan. Nah. Jauh nyatanya. Ya Allah. Entan daripada gadim mah tak bisa hubungi. Entan lah para saja macam kerja. Dapat kecamplong. Aku berde sampang. Saya bener berde kam. Berde jalan. Ya mun tak ada jalan pah gula pah pakamaan ni kaki. Dari menikah kebadan cek lapar gula. Tako baru puyat tas. Mulai gila cukup medem majeding mata ada jeding jan gul. Terus yang ki. Haul panik ka istona bahasa Arab. Bahasa Arab beni bahasa Inggris. Bahasa Arab haul panik ka artinya setahun. Mun canak kana santre fi'il madina hala yahulu haulan artinya setahun. Cuma mun bireng pamulan biasa ekoca kholan. Padahal artena khol panik kapi teben haul. Mun khol artena cokah, mun haul artena setahun. Teti mun tahun pole etanya kiyu, entar ada mayu, entar ka haul de ya. Oba bahasan na. Keng asikat kedung. Dako bau. Edi mahaul dia bede kontang sakokoh de ya. Mangu catang sakoko yu. Ya cerengan bibir bede lipstick ka. Nyampli ajam ya, enggak nyampli sakit ikwa. Terus pengajian. Haul panik keteretan, kak dinto beda, mana bicepon ulama beda. Haul kak dinto beda, mana bicepon bahasa semangkin seremoni. Haul kak dinto kebiasaan.
Sopaja gula ben panjenengan ngirem dek ke ahli kubur panika. Haul panika beda yulang napole. Putol panika nyaman beda. Esen apa? Ibadah gila kapi. Beda solawat tenghi. Semaus beda solawat. Semaus gila beda fatihah. Lekan nikah esen nyaman. Esen haul beda esen gila. Pengajian panika esen. Pengajian le panika nyaman baik nah. Sedangkan beda nyaman haul. Sedekah teeran sebekal itu eraki. Berkat sebekal ebeki le panika nyaman esena kapi. Mangkana gula ben panjenengan panika muntak kali pemuntak kali bengireng mikir. Bada salah situ tokoh ulama asmana kak dintoh Abu Lais As-Samarqandi. Pasera nyaman Aduh ada le ketur kapi. Njok kah? Mulai mayu. Lanjut. Bada ulama asman Abu Lais As-Samarqandi kak dinto para bapak yanot karang sarang Asy-Syaikh Hasim Asy'ari. Beliau kak dinto ngireng dek kah Abu Lais As-Samarqandi. Samarqandi kan to mak semak bencena negara Cina. Kak di mana negara Cina? Kila kabara jalan jago. Mata abid-abid. Samarkan bani kepada ulama ada bu kak dinto. Muncak saking abada orang mate kak dinto cepon ikerem 4 perkara pasti kak dinto depak ikerem makin sempak perkara pasti depak sebudah kina sepampak engki mana bi umpama ke malik tak rabu bi ten gule sebudah mun rabu mari situng ki cokop situng ampun keng deki bi gule beri amal-amalan solawat panjenengan sopa jemurara cike kapi beri anang kenangan cek mangken ni kak tanda kiamat ngara tanah panika letek temu cek temenan apa namun bekoh banyak bekoh nasi merugikan tenghi bici her janjikan petong bolo sekilo petong bolo kam cereng repot namun bekoh tak karatu bekoh na bener leng caleng bekoh na niser ya Allah sampai ke bikin nyanyian bireng mekasan nisra orang tani mangken sena men bekoh Musimala karni murtape ochana malolo muka bisa nyerah otang tak nambahin otang alhamdulillah ate ampun datang tereta sing apa ke ya Allah mak cora geger terus lihat borokana puju oh panitia dia punten andi kompoy kamma kompoy ya kamma oke kene alhamdulillah koros tanggi napa keng perebek kok kan bade mekasen di bari ni tece mun tak kale po polan bekone capo ojon ku tapah langsung berkah kaboko pah langsung adonca ngadep ke atas yalah kak dinto beko pangeran kak dinto beni panco eko kan pangeran tak tahu saya kam bidan panco ben beko deki beri amalan-amalan bi gulengi terakhir jadi debut Abu Lais As-Samarqandi saya pasti depak de kali kubur ni ke 4 eko. 4 ni kamu ni kere maki ke ahli kubur pasti depak. Nah apaan? Nomor situ mun ahli kubur imacai Al-Qur'an. Ahli kubur ibri Al-Qur'an ibacai Fatihah le ni ke pasti depak eko. Contohnya tak mungkin Fatihan reng camplong pahe pabeli kan tak ada. Kilam be tinggus dur dialog ka arwah ketika beda orang atanya. Ya Gus, betul ya Gus. Kalau pahala dikirimkan terhadap orang yang meninggal dunia itu masuk Gus, diterima Gus. Apakah nyampe Gus? Debun Gus Dur, ya nyampe. Kenapa Anda memberikan persepsi masuk? Diterima Gus. Ya itu kan ndak ada yang dikembalikan Fatihah tak apa beli kuah. Ndak ada kan? Kiriman Fatihah itu yang dikembalikan nggak ada Debun Gus Dur. Gitu aja kok repot kuah. Makanya kan tak beli Fatihah apa beli apa punten. Gelak saya mau sareng kiai, pa Fatihah apa beli beda. Solawat apa beli beda. Sambut naik apa beli beda. Ada teretan.
papi masuk panika le nika Al-Qur'an mangkana anak gula ben panjenengan ajari Al-Qur'an. Ajari Al-Qur'an. Sebelum ajar matematika Al-Qur'an apa sekan ka ada keng pengumuman nase ampon ikibah dem malan tangkui bagia gula bagia sera. Oke. Selamat mantar masuk aswarga. Ben se nasen sehingga kanjeng Gusti Nabi Muhammad ada bu afdalul ibadati qiraatul Quran. Paling bagus yang ibadah, paling utama na ibadah lepani kadebun kanjeng Gusti Nabi Muhammad ibadah sunat saya paling tengking gajarna kika din to maca Al-Quran mak bisa karena benih namung manfaat ka aba tapi manfaat juga ndak ka ahli kubur. Fatihah saya baca manfaat keng saporana ajar Al-Quran ka din to malarat. Lebih-lebih saya ngajar cek malarat tak langkong tak kohar panika ngajar foto gula ben panjenengan nika malarat tak latin dek kabetena tak engak dek kabetena roskoros tega guru ngaji panika anapa capok potra gula ben panjenengan gula andi majadi guru ngaji asli santrena seket lebih ya Allah tingre sore bi gula ya besaki amain ka compok bi gula tanyaki engkinom nikah anan sapa anjan gula jauh tak apa segula pah ada bu tak tahu cong apa tek pasraki pasraki ada mai ko nikah tak ada kata nikah pun lah tak main rak pasraan bigula ya besaki serempet na pada ben ketepung gedang tiding miron pada bentong ngarasape te pasraki ternyata nikah kamma nikah urusan akhirat anak gula ben panjenengan pamaca yasin patau yasin patau maca Al-Quran sehingga mun mati ku laku itolong kalaban Al-Quran kengkengai Al-Quran panika malarat Al-Quran kak dinto cek sangat sulit sehingga kalaban sulit kak dinto guru ngaji na ipakoros kang kui ngajal Al-Quran kan tak salah nyanyi na kehodil yasin lamba ki anyar-anyar acara mah tak gempang malaen nakana santre ki angoan ngala patoroan sape ko mun sape pecot langsung noro bunte mun santre pecot ring tua nangi beare ko anak ajari Al-Quran tinggi karena sedepak pertama kali dek kahli kubur debun Abu Lais As-Samarqandi engki gak dinto Al-Qur paranying Al-Qur nomor 2 sepas tede pak de kali kubur debun Abu Lais As-Samarqandi engki kak dinto salat de anak poto paranying salat de anak po paranying salat de anak po pangumuman senga anak poto parajay haula ben taon parajay to bekto na ben bulan mun ta salat anak poto na senga ahli kubur pada sosakia mangkana senga anak poto salat jaga tanggi gula ben panjenengan senga salat jaga al-ahdul ladzi baini wa baina abdi as-shalah tabun Allah Subhanahu wa taala ning hadis qudsina tang janjian bentang makhluk kriya engko atemu bentang makhluk kriya as-shalah enalekan as-salat ngereng senga salat je sampai tinggal lagi samangken ki cek lebur maksiat sanajan samangken ki lebur maksiat tak bisa lepas dari maksiat mak pola dibudi na kalaban berokan salat gula ben panjenengan mak pola bagus karizkian husnul khatimah Allahumma kimun lagu leban panjenengan asalat insyaallah husnul khatimah Allahumma terus husnul khatimah nyari orang bini saya husnul khatimah panika bagus dibudi na mak pola berokan salat karena janjin pangeran benih janjin Pak Jokowi inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar saungkuna salat panika bisa nyeka bisa lang-lang dak kalakon nagulaban panjenengan saya coba mun mangken ki lebur maksiat mun mangken alebur ki ini benih insyaallah dibudina bakal dadi orang ba Allahumma mun umpama mangken ki lebur nganduk tada bade sing nganduk tada bersingan nikah banyak ko ama cek jujur ada iya ya bade sing anduk ter gula tak alang-lang gula tak nyuruh mun bisa ambui keng sengak salat je sampai kelopai sampai lambe panika bade bajingan raja asmana Brandan Lokajaya
Eki kiai ampun hadir ampun Rabu. Eki alhamdulillah ngereng saja bisa sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasulullah ya Rasul ya Habib salam salawatullah alaika sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور يا نبي يا رسول يا حبيب Salawatullah. Ada gula tak ya sekali. Dua mencengkapi bagian ni bini. Engki gula moli ayu. Engki ni kalau kiai ampun Rabu tinggal dua gi buru keng Maria cerita sekecil tangki. Lanjut je yu lebih sejam yu. Korang muncung boleh yu. Empat perkara si depak kipuru depak si nomor 2 lamba beda bajingan raja nyaman kak dinto berandal Lokajaya cek berandal ni kan bajingan beliau kak dinto dibudi na tati waliyun min awliya illah mak bisa tati waliyun min awliya illah karena cepon kiai cepon guru ternyata kak dinto lamba sanajan tati berandal tati bajingan wak lah ngabes ke kemali kapi gula tak ya bes sekali ya Allah nasib lakar tetigiai kita viral lah kata nikah male roti intar ke pasar mulai numpak sepeda Wahyudi lakar bener kita viral keng senga cek bata beri janda pon sekejap lah oh, aduh mak kopak ada iya macet tak ikhlas saya kopak coran berandan Lokajaya apa nikah bajingan raja comak dibudi napa teti wali sebut kalaban Sunan Kalijogo kak dinto badaneng demak mak bisa teti wali enalekan teti berandal tak pernah ning kelaki solat selemak bekto sampai beliau kak dinto agak tui nyanyian nasa kak dinto ni nyanyi akin makita bagi apa kuni nyanyi akin bi gula kiai ki leso tinggal sekecap bisa saya tambah nah mak mare deki mon pahe potong tengah kan tak nyaman tangi pahe pekoi tengah kan tak nyaman kia tinggal le pamare si 2 bisa nika sampai nyanyi sakak dinto ni ler iler tandure usumiler ta ijo royo ta senggu temanten anyar bocah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggom basuh dodo tiro kan nikah bahasa Jawa genteng arten menikah nah apa artena ya pada tak tahu ki ya sering bahasa Jawa kenggula oning dari Profesor Ki Haji Imam Mawardi Allah yarham beliau nerjemah sakak dinto ler iler kak dinto artinya bagian orang sedibasa orang sela belik ler iler hi bagian se orang watwa mayu abajang kapi mon abajang pa khusyuk maksud khusyuk panik kacepon nang tafsir Ibnu Katsir asolat tepak nang bektona mun duhur asolat bekto duhur mun asar asolat bekto asar mun maurib asolat bekto maurib mun isya asolat bekto isya mun subuh asolat bekto subuh kadang-kadang beda gara-gara icapok beko tak paju
Subuh na ikalopay. Subuh kesiangan nih kan beda kan. Duhur kerepotan, asar perjalanan, maurib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan itu ketomanan nih. Kan beda kadang letak tepak neng kabektona. Asar lapet mepet ka maurib beda saya kata nikah tangki. Nikah tak uli banyak apa sih tak ada dinaria. Mapah banyak ya. As-salat tepak nang bekton ni kay sebut kalaban khusyu ay as-salatu li awqatiha tabuna Ibnu Katsir lepan ni ka salat tepak nang bekton ni kay ko cak salat khusyu mangkana mo na salat pakon pa khusyu patepak ka bekton mun umpama king karna ikalopay bulan sibuk dari mantenan sibuk dari acara duhur gila tak salat asar tak salat kia maurib tak salat kia isya pada tak salat kia subuh pada tak salat kia pah tak salat sakali. Dan ini kadabun Imam Dasuki ipakon kodo ipakon gente. Darem cara na gente. Mayu bah ben praktik sekali. Apa ada ben guru tika. Dan ini cara na gula ta salat duhur. Ngadip kabara empian. Usolli fardad duhri qadaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Malan nikah. Usolli fardal asri qadaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Malan nikah. Usolli fardal maghribi qadaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Terus usolli fardhan isya'i qadaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Usolli fardhan subhi qadaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kence renteng. Ya mun renteng de terima bi malaikat. Tak terima malaikat. Usolli fardhan duhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi rentengan lillahi ta'ala. Baleng bi malaikat de kocak iya cong ngucak rentengan cong porque labbi le mate bi ko hula ku rentenga kia. Jadi salat jaga tinggi. Bocah angon penik no blimbing kowe. Mun andi nak kana kene mayu ajari salat naik blimbing pakon naik blimbing. Ajari naik blimbing. Mun ki umur 7 tahun soro anak salat. Mun umur 10 tahun tak salat tobe. Mun laken panjenengan umur 7 tahun tak salat turut. Pakatipun apa kiai? Nganti lagi aing tinggu subuh. Pangalkal. Saya ramah. Binin siapa saya nyara malaken roy? Yelayu. Cek seram. Ngatu naki kopi. Panyaman mak bola pahan de salat. Anan panjenengan ajari salat ajari berjemaah mun bisa mulai 7 tahun. 10 tahun tobi mun tak salat mak apa bisa tangki analoginya contohnya lepas ni kada ke pelimping mak beni kapau ternyata situng ngebuah namung pelimping selemak konco ni ko oning konco mun candeng bengkalan konco mun candeng sumenep patuna mun candeng sampang koncon tegas yang sampang laka. Lepas ni ke koncon lemak ni kan namung pelimping. Mun hapi koncon sana apa you? 4. Mun pelimping pasti lemak. Pengumuman mun berde pelimping lebih dari lemak pucon ada ni kayak kebai cimat bisa. Selake umpama bini na cerempek cereme masa stresan. Nyari pelimping si pucon lebih dari lemak. Cemuaki ke si bini insya Allah beres. Tambah mimpian kasokan na bini boleh. Tak kira kiri si bini korce apa temu. Nyari pelimping selebih dari lemak pucona. Insya Allah beres si bini secara emi. Mun pakun kiai. Ya pahjen sara umpama isi cemui panika pakun lah kau kikir. Kita orang cek repot. Nyari kibua lain boy. Pau si bekerja pada. Kor tepan mata. Mun binin panjenengan tepan kikir paun cepaki kecolon. Mun laken kikir. Yelah cek laban mun reng lake. Yuki alaban mon reng bini ka. Tidak bunda bulais as-Samarqandi sede pak de kali kopur engki kak din tompak perka. Nomor situng Al-Qur, nomor 2 so, nomor 3 bila yon jeng boleh. Mantarep enjak ce iya. Enjak ce iya bede kiai ampun bede ke madik erekan orang tak ngitek nah. Kenggula nikah janjin gila karena molot empian ibri amal-amalan mak pola solawat panikah bisa mabunga gula ben panjenengan macemper dalam ate mak pola bisa masoki ate orang mun la ate na soki nikah soki tretan
Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Saya kocak soki pani ke beni polan roman atingkat, beni polan mobil banyak, tapi saya kocak soki pani ke ate na saya tenang, ate na saya nyaman, leni kayak kocak soki. Terus soki empian, soki ate apa soki arta? Soki kapi lah. Makin lepas, mun andi otang banyak, maki soki ate bakun posang. Gimana naman tercoko ba artan? Gula lambe parengi Habib. Asman Habib pagkaadin to Habib Muhammad Al-Habsyi dari Solo. Lepas ni kay pakon nga malaki ni kani solawat tambah akid ka ayat sa kaadin to innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apal ngereng bareng. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Aduh mana reng bareng apal kapi. Lepas ni kabecah sareng panjenengan ben maren subuh, ben maren magrib. Tambah maren taslima Allahumma sholli alaihi satu sekali. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi satu sekali. Enten tak sampai 2 menit. Gula nga malaki ni kaampon 7 tahun. Alhamdulillah gulay sa arasa kita pernah malarat ngakan. Malarat aja ring colote capok perola. Entan ni kaungguan, manti pa ni ka manti. Jaring ayat, pai tambay solawat. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sholli alaihi 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 wa sholli alaihi. Baca pen marin subuh, baca pen marin magrib. Mun tak bisa penare, mak pola seminggu sekalian. Tak bisa seminggu sekalian, mak pola sebulan sekalian. Tak bisa sebulan sekalian, mak pola panjenengan bisa ngamalaki setahun sekalian. Tak bisa setahun sekalian, mak pola bisa 10 tahun sekalian. Tak bisa 10 tahun sekalian, mak pola sebitek tahun sekalian. Tak bisa sebitek 10 tahun sekalian. Yang saragelu kima pola seumur hidup bisa ngamalaki manter bisa ngamalaki kapi mun nikah tak manti nikah beda terakhir nikah beda gantian ki macora tak yakin impian ke gula nikah gantian bismillahirrahmanirrahim aduh lecak kapi bismillahirrahmanirrahim alaqah mentalak ko sera beri apa sih sharing benianan Pak Jokowi saka dinto pamator saporan na seteja manabi beda cangkolangan pamator langkong-langkong ka para kiai karena kak dinto abdi na juga ajar nyon sabora langkong-langkong dari Kiai Haji Abdul Malik Sanusi muka-muka beliau paring nakasehatan paring lanceng umur ben muka-muka sareng Allah beliau kak dinto paring nah mampu berjuang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saka dinto pamator. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Napa sih numpang mandi sharing gulan di aing Roma. Sapora pom banjir ko. Ki sapora na saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'idha sa'idal khutibu alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Tata krama hadir di pengajian apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, mulai kiai mulai abu tabu fala yatakallamanna ahadukum. Tolong perhatikan hengak si dewa baca remi sekali. Cuma mun malam ngak mungkin ni kan biasa tak rami. Ansitu wasma'u. Ansit anteng tenang. Kengit mon anteng tenang karena merengaki di berbagai macam event pengajian kaula gelak ni kaban ke Musli Adnan neng cahaya berlian Pamekasan
Bahkan bari malam gue semak neng kanto neng Kiai Hasan Munir nega seorang Habib Jindan nega karena beliau pidato mirangaki sepak mirangaki senyap-cap aing mata. Kenapa? Merasa dirinya banyak dosa bencintana abe deka Gusti Kanjing na nyap-cap akhili aing mata nega raja kencen dengan niku. Tapi mun abe nega mirangaki pengajian pas ngida nyap-cap kieu ya akhili kia jahil mereka hari berak melengak lesan agla mata matum berarti hampir hidup di dua alam. Muka-muka raja manfaat tinggi. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Sataja para alim, sataja para ulama, sebutan kaula amul jaki, jajaran panitia, hadirin kaum muslimin muslimat, pecinta Rasulullah, sesami-sami amul jaki sareng Allah. Kemasan acaranya di background belakang nih kak, gula ngabazaki dalam rangka Maulid Nabi ben khol pujuk enggi Kamis ben bese pujuk gamis nama Kamis enggi ben pujuk bese makoma saya pujuk Kamis ben bese nih kak dua nih kak pujuk saya kak mana kak pujuk Kamis nih kak saya kasa pujuk muka-muka gula berbian oleh barokan beliau. Fatihah kada Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para hadir badan haul pujuk ngak nika sebenarnya tazkirah peringatan ka kaula berbian kapi. Cek saya guna odik ni ka betesah. Nyabes yang kuyu gula benbian manggen, bian akal puk manggen, bergerak nafas ni ka, kini bukan hak milik tapi hak pakai. Sengakunginnya benika hakikat al. Saatnya ruh itu nanti akan kembali kepada yang punya. Kan berai panggil ben pangeran irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nyosol rajibah sabung ronam bian ke revisi ke melolo la orang salah ke revisi ke melolo rona la tada beni manusia boleh bon mayit bian nyaman makelah bener bakun ngak bian gini kan keng bah tada ron mayit lah mayit itu artinya apa bangkai ini kah pedang makanya orang mun mati ini pasti tuli bendem bon minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Adam metetiaki ke dalam tanah manusia akan dikembalikan lagi. Leres ge? Mun mate ka itu bendem ge? Jak mi bade sebab tas nyiur mun dina. Kakak nepu bener leer bade sekali. Ngaruh manusia selamate pasti bendem mangkana mempongki odi saling asah, saling asuh, saling asih. Hengak jak tokaran lagi bini. Karena ki odi dia saling cium, saling peluk, saling banting. Kande iya. Men ki odi. Tapi selamate bah tada reken orang bendem baca. Seia sekata sehidup semati tak ada sampai sedia kok tak nemu cerita de iya. Si bini mati kena cinta pasti laki pangalak bental kita dungi kuburan tak ada. Untuk pasti laki si mati si bini pas beringin tak ada gini ke cerita gini. Tak ada. Kan gua nengi nyanyian gini. Bila ku mati, ku juga mati. Lagu tak ada asli dengar.
Melana para rabu saja karena abek ke berinya be, ayo saling asa. Laki cok tokaran ben bini. Bini ayo pataat takzim kalakin. Nah, kenapa? Kematian memisahkan kita. Pongki odi si bini openin pak. Jadi alayanin bian sejak akabin sampai mangken. Mangkana pertahankan kecantikannya. Jangan bereduk keroduk melalui bian. Deerna penyaman. Dah iya tadi laki semapan kan ngak dia. Cak kikiran ke bini selama tidak maksiat kepada Allah. Ma akraman nisa illa karim. Tak mulja orang laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Jadi saya mulja. Mending bini kikir nyam ngeranyam ke si laki. Tina lejat lengak reng bini. Reng bini dia pacet lakar lebih banyak kosakata yang harus keluar daripada laki-laki. Tapi mending bini roh kikir ke rumah beres ke reng bini. Orang mana yang pet sakit reng bini. Lalu mau berdeng bini kikir lah neng bian dekik ngita tibi ke rumah dekik. Lalu temu ngita deh. Berarti tak ada sekali kosakatan ke rumah. Tapi mun bini ni kesuka membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah, Mas. Maberek Mas. 6 tahun nak kabin lakuan abangun Mas. Pagar Mas, keramik ya Allah, garnican Mas. Jatoleh kebudi nebungka Mas. Lebanyak sendik Pajero, Avanza ben expander Mas. 11 tahun ya kabin. Engkau ben-ben dulu ekor tahun Mas. Oleh apa kok kabin ben-ben? Mobil tak mobil, abangun tak abangun Mas. Pasal kau tu laki, apes kok kabin ben-ben Mas. Ki gula kurang ngejak apes kabin ben laki. Buduk je banyak ben Mas. Lamun bedo orang bini kikir melolong ngak ria, pon biar tahu saalaben kering bini, cuba ring laki alaben kering bini, benimu sunanik bini ini. Tak mulja bian hina bian di hadapan Allah. Apa dari bini kikir pas tampil yang tapuk ben-ben. Ya kelenger si bini. Salah cok si bini pampian ngocak der melek. Menalaban kang kolek tak tahu benceng kok ki keturunan Gatot Kaca lek si Gatot Kaca. Ada iya. Mencet angko jak norkobi ni. Wah matuana mun tepanju toju yamper. Entor kop coba apa. Mun tak hulur ben matuana jangan jangko. Meni bini rela. Jak kir-kikiran. Namun kikir, dharma cara namun trauma berasa, mun si bini kikir baca selawat. Terus mun si bini kikir keluar, ya Habibi, ya Muhammad, tatap wajahnya, panteng muana. Apa mak panteng? Mek ngelak bereng, bah aku pagi ke laki. Ya arusal khafiqaini. Barulah suaminya berkata, dek kok marah-marah terus sih sama aku dek. Aku ini suamimu dek, jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Celengatangmu alek wallah benih karena ngalak wuduk lek. Nyari rup kau benar lek. Wallahi celeng gagi buki kau lek. Semua ini akan lakukan demi kamu dek. Tapi andai saja Allah memberikan kekayaan kang kolek apa yang kau minta. Jangankan cuma rumah berlantai 1 seperti yang kau mau. Lantai 2, lantai 3 demi Allah aku bangunkan untuk kamu dek. Aku buatkan kolam renang di depan rumah. Agar kamu tak lagi jauh-jauh mandi ke sawah atau ke sungai. Ada banyak banjir setelah lek. Aku buatkan kolam renang di depan rumah. Setiap sudut kolam aku buatkan garasi mobil. Samping kanan pastikan ada Pajero, samping kiri pastikan ada Vilfire. Depan rumah ada Fortuner yang siap mengantarkan kamu kemana kamu pergi. Senyum si bini, ya Allah kak, bila jika aja. Rugaruan je lagi, iya tak tahu bila lek. Can si bini cek saking bade bensin wallahi yo perben bibir kok sedem. Ngosak boleh. Keluk boleh ya mu'ay. Ya dia mumajat. Ya imam al
kiblataini. Meneng bini baca selawat walau emosinya tinggi akan drastis turun. Akebi si bini majagia. Sallallahu mak tepes le ngusok ke ban kaki kak. Pabanyak maja solat. Setong ibalis 10 ibalis 100 ibalis 1000. Mon bian baca 1000 kali selawat benar karena ma'ifil jannah, ada harapan orang itu tadi si baca selawat akan bersama Rasulullah di surganya Di samping orang sebanyak baca selawat ria, Allah akan memudahkan dari kesulitan-kesulitan kehidupannya. Di masalah ban tentang ke banyak baca solat, di masalah ban keluarga, kemuskilan, ya yuk banyak baca selawat. Pola pak bapak, ibu, ndik dagangan tak pati lancar, selawat baca. Tuan dengan ni bihaqqi Muhammadin. Betul sebut je bihaqqi Muhammad, bijahi Muhammad, tek dagang natelo kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh garus. Coba ono tiaki. Pola pada janda tak tuli baju laki. Eston tero akabina, keng kita dek lamaran. Cara nak tek munteng telo kali. Bihaqqi Muhammad, bijahi Muhammad telo kali munteng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Keng tak usah ngocak garus tak usah. Karena benih dagangan je. Bu. Paling kendak je. Dia salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Jadi baca 1000 benar sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setong poteran tasbih 100 lah. 10 kali poteran dia 1000. Biasa aki macam je. Paling kendak je lah sallallahu ala Muhammad. Sekendaan boleh dari jeri tak ada lah. Mairus turus majalah Muhammad. Di mana pada selawat Muhammad. Dia mundur ke tundur deki mat. Sedatang madrai bermajak dun. Paling kendaan selawat sallallahu ala Muhammad. Layamun abak teromapan odi itunya. Terus selamat dunia kantos ke akhirat. Ayo babenya abak ni ke asyokor ke Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Quran. Syabri cetak kagul leban bian sera. Syabri mata kakau leban bian zera syabri lesan kakau leban bian zera mangkana para josokor mun beri bibir ji pabenyak maca solat mun beri lesan ayo pabenyak maca Al-Qur. Bibirmu adalah ketampananmu wahai laki-laki, bibirmu adalah kecantikanmu wahai perempuan. Merah menyala. Ya, pada si beteng dia kok kebesengan bezaki. Tak bah merah kapi, pada si beteng. Sekali laki bibirmu ketampanan. Bayangkan coba, mon bian lahir pah tada bibir coba. Makalah soke orang ah, pah tada bibir. Tapi hingga omplong jolon bian ngadep kado. Mangga mon beri bibir je marah, apa banyak macam selawat. Beteng bibir je tanya lagi, ni baki ban wangiran. Ban beteng bibir kenapa? Baca selawat, baca Quran, apa rokok bodong situ dak pak juga benci berkairu. Dia cepat benar. Sallallahu Muhammad. Jangan bela abenta coba anda tangke. Jangan bela fitnah anda tangke. Kenapa? Mulut kita ini ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Beri cetak ayo ke bersujud ke Gusti Allah. Salatu wassalamu alaik. Salah sebut ya imam al-mujahidin. Melangak doa jaga pak. Jaga ngalak wudu. Beni jaga pak. Mereka boleh.
Mai gelak man banyaman. Segelek. Ara apa Kak? Ayo dia nak boleh. Mun si bini jagain, dek jaga dek tunya akhirat kok ben-ben lek. Wallahi itunya bentang bini lek. Pakai di akhirat aku pastikan ben dia yang paling cantik di antara deretan bidadari di surganya Allah. Aku lihat si bini. Aku capek lu Mas. Capek kenapa? 2 kali ben merengkok malam Mas. Wallahi rompal badan kok. Ngak ruwa ben gaya nasap nyap-sap tak tahu karun. Tadi ngak rudal Israel ngak ruwa benda remat. Tan selaki baju kebaya alasan kok lek. Engkau kanjut lagi na beun le halal. Jalan lagi na beun kok le apolong ben. Tapi mun ben pas tak abajeng gara-gara karo apolong ben le. Bangkok yang kepenyebab bentak solat engkau dosa le. Ayo sayang, ayo bangun yuk. Dei. Takun jen melekok pekol bah kejedeng si bini. Reng bini mau pekol persis kadar lo bah ketekan biasa. Dapat kajendeng mocas. Kak, wallahi gula bangga dik lagi mbian Kak. Ternyata mbian laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku Kak. Banyak cap aing mata si bini, kau bimbing aku menuju surga Allah Kak. Kau tuntun aku menuju ridhonya. Pahi geluk si laki, Kak berjanjilah malam ini. Janji apa sih dik? Cintai aku karena Allah Kak. Sayangi aku karena Allah. Peluk aku malam ini karena Allah. Pasti geluk si bini rekeban si laki. Eret-eret kejedeng ban si bini mere boleh si laki. Jangan si apa? Jangan bojo enggak Kak njak lek nutut. Telok kali semalam. Cak biasa mentak mere sekali gegek bertakbir. Allahu Akbar si ngimamin. Telok kali semalam. Allah. Banyak lah jangan tak nemu angin. Sami'arrahu liman hamid. Can matuan ya Allah mak keriting janding dah lagi na ba. Sewalang belengan mendi laki bah tak tahu imamin tak tahu. Imam Kak iya lek pah nikang. Apa jangan nikang. Jangan si bini ya Allah benar masalah dalam sarong tang laki. Menikang hari. Kan 2 kemungkinan ke Pak Saparo atau beberapa Saparo enggak ada. Salah takbir. Allah. Banyak helikopter itu. Beda saya santai dulu. Tak pati ruwet, bek santai ruwet aja. Allahu Akbar. Beda saya ngari. Sami Allahu. Allahu Akbar. Saat malaikat raja otang orang rumah sidik. Sebenarnya membahatan di Imam Ika iya le mantan Imam Jong kiwa emban la toro ki ting tuti peloros can emban loros ban siapa ya doreng sekali kita takbir la to karamban ban komboy mangan salat takbir Allahu Akbar Sami'arrahu liman hamidah Allahu Akbar can emban ya Allah mata bak kering Thailand tang mantur itu jak nying nanying mentak pati tawa takbir. Syarat menjadi imam re pertama akra, bacaannya harus bagus. Fasih bitajwid, ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih lagi ra za shin shad da jelas. Kalau al-mukhil bil makna la ra tepat kagin cender jadi imam. Rosak maknanya ayat. Ar-Rahmanir Rahim Siratal ladzis an'amta 'alaihim ghairil maghsubi 'alaihim walassalin canembana ancor jong rasak mangga ibu bapak menturuan dia anak cerdas terus. Ibu, bapak turun dia anak cerdas. Teori medis berdasarkan observasi kedokteran. Jadi mentero cerdas lakukan hubungan jima, apolong laki bini, mon pon pada terona.
pada anak sonah podo kepingini selaki tero sebini tero. Lakukan. Anaknya ada 3 indikasi: cerdas, dinamis, pecing lagon. Tuti sudah cerdas lo oleh pada akarep Pak Embul. Sedeng gendeng lo tak pati akarep berarti. Lemot pakai saya si bini lah ngetek ki terus lagi. Jadi biasa montar ke pengajian selain agelek tak nurut agelek gitu. Selain lemari agelek bi-bian ban. Sinyal lo gak pegaan. Tak pati nyambung ya. Lah cuma montro di anak yang berakhlakul karimah, adabnya bagus, istiqomah ibadahna, hafidil Quran, dari macarana montro di anak si istiqomah ibadah, cekatan dobit, selake monapolong bensibini pabenyak maca solawat, harus ada riyadhah. Mon bisa solawat naria, oning solawat naria. Lah solawat naria kini kebaca biar monapolong bensibini. Pak Ebu, Pak Ratos, Pak Polompak. Sebini lah gentang mingkes lojek san. Mace abid kak. Maca selawat kok kile. Selawat apa naria? Baju berempat. Pak Ebu, Pak Ratos, Pak Polompak. Oleh berempat maca kak. Telo polo kile. Dan sebini lanjut kak. Kok tedung masuk angin tak dan tian banjir kok mulai kile. Mun lah ngajri lah cak maca selawat Pak Ebu Pak. Iya ngerok sebini tuh. Cakap doa sekende. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibnas syaitan ma razaqtana. Gitu. Malih tak yambongi saya. Tak oning gula ke malik lancung telu tua cakap bismillahirrahmanirrahim. Tak oning kok ke? Iya cakap bis dia lah mun tak tahu. Terus sebini jiba. Insyaallah mundi anak laki bisa jadi sopir bis. Ya jurusan camplong. Terus jika barak telanakan ambu ke Malaysia puir mulai boleh gabungkan aja. Daya cara nak. Gila lebu. Ngabas bo ebo seneng gila. Ada apa? Lesan agak mata nama dem. Berarti hampir hidup di 2 alam. Agak keng matem sini kan. Para hadir para rabu, pun pengajian malam lebur, congkak bersingkrip ke borok, ke timur bersih, le keboyan lah, tang natang tak tu karo narual. Terakhir, gula terlanjung umur ben biar. Orang selamat teh pah tadak reken. Mon sape mate aro kole engi baju 1 kilo 30.000 sape menembian mate saya rasa mele kole enbian coba pikir ke bayi hadra kole enbian bata pak kaburi injek celeng sele tapu ada bah tak libur sekali batu anggaran tak ada yang bisa kita andalkan. Orang yang salah mate pada regana, mun sape mate, sokona coba kokot no ketok, kentongnya pasar, wallah laris masih pas juga. Karena kokot menekalah jadi kekel, campur bakso kikil, campur soto kikil. Laris mun kokot ada sape pak. Coba manusia mun mate, uji nyali keberanian, ketok gentok oda, pekol ke pasar, papolong bentuk oda sape. Kemak harus tok dampian bentuk ada sape. Pasok aki pak gentonggi. Mun tak buru ben sia dagang jangko. Ya Allah, mak tot orang gentong nak kana. Ambian mate lematena kok Pak. Colon sape. Makin banyak jailer. Awasengan coba sape mun mati kerak bibir rebus bisa jadi cingur, campur rojak cingur. Jelene sape kalau dipotong goreng bestik lidah, separuh lidah 80.000. Larang colon sape. Apa mak ngabes tang colok? Mata apa nyaman pangabes sendiri. Colon ke malik pe kebon biar. Makalah pidato siang malam coba ke malik mun mate kerak bibir rebus campur rojak pataber bah kering camplung dina re. Sampai sing akan. Colon kiai tak baju. Napa colon bian kepi, Pak. Mari sing ngabes tang colok malu colon tibi Abu Zaki.
buntoan sape. Gini mantan. Makilah polong bencerat tong buntok roa. Coba mun sapi romate beli kerak buntoan rebus bisa jadi sop buntut. Makanan favorit di berbagai macam restoran. Kalau di Malaysia berubah nama sup ekor. Kuliah jengka Malaysia 5 hari diberi. Kapahang, Kaceras, lanjut ke Damansara, Kayuara, terakhir di Petaling Jaya, PJS 4 Kuala Lumpur. Ebri canai melolo, teh tarik, canai, teh tarik deh. Tegerbek-bek tabu benar. Nyari upin ipin tak ada temu. Padahal neng dina je banyak neng itivir upin ipin. Atu sedair. Malaysia pasti ada. Awak cari ke kedai-kedai mana upin ipin. Tak ada. Aku tengok enggak ada sop buntut di Malaysia di kedai mana upin. Mangkana obanya madisah. Benih sop buntut tapi sup ekor. Kalau ngajak ini ada sup ekor. Kamu bilang buntut, ini ekor. Iji padi ji ekor ben buntut ji. Tegara to karena masalah buntut ben ekor. Mangkan saya dapat keluar cek larang apa? Satu potong ekor. Kerua ni gini ketok nak 20.000. Telok kerak ke mak nengi tobung sebida kebu. Larang buntut sampai mak abuk bila tak ben biar. Kek lake. Elem sarong ji kan beda kia buntut. Enggak mikir kan beda pak. Asli buntut je ki ngacul ka ada je. Tak balik coba pentel ke budi coba. Kita balik mending sampai kan bulu ni beda baba. Mensembian yang sanggi beda etos. Coba kayak laki jumun mati bahrak kerak jadi anak. Pateti sop buntut paling teti telur kerak din biar. Dia mun sibak raja 5 kerak berarti. Sejak rajin 11 kerak jiwa. Sabak ketobung betabar goreng ya sop buntut. Siapa sih ngakan? Jadi kita ikan ladin biar celengah betul ngaji tak dengar. Artinya apa? Dalam hidup Allah tidak menilai ketampananmu. Dalam hidup Allah tidak menilai kecantikanmu. Tapi yang dinilai oleh Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah? Mudah-mudahan lewat pengajian maulid dan hol pujuk gamis dan besen ni kah? Gula ben-ben terbaring istiqomah ibadah. Anak-anak kita ini didik. Mun bapak nalako kamandeman segini re ayo tetap pengaji. Mun ki bade guru ngaji ning dina, ki bade guru ngaji dalam arti ki bade simorok sok koren alhamdulillah. Estona si wajib morok kagu lebat bian nih ka bapak embun tibi madrasatul ula bengal kabe anak bengal macerdas. Mangga nambian mula tak sempat morok karena sibuk lako pah bade kiai si morok sok koren alhamdulillah. Abo repot gula tu kiai pak. Gula make tak banyak santre 600 si mukim. Ya buan mun ben sia sekolah. Macerdas anak gula tibi reng sorang, anak gula setong saya cerdas. Wallahi repot. Anak tatang ke tompo ibungko. Orang cerdas meler dari bungon pakai tompo ibungko. Kan banyak kiai mati ki dengu dia jadi ngak ruah stroke pada ngade. Meler nak anak setia. Pawon kiai ini naikin dengan ngade. Mun konan siapa sih beda deh? Cek takzim luar biasa mun konan. Pawo keker beco ben santri subuh dah pak gagian beda pawo keker kan tu kiai. Setinja yon tu. Mun konan santri naik ke masjid, repuan mata pak tete negiai. Apa hubungnya cerdas dengan mata pak sandal? Barokah pak. Masepak kiai makempang kiai toron dari masjid, mulai berkembang kecerdasan rezeki ben al. Itu dulu setiap ada sandal gula ni benar. Nang portu gula mangin. Sekut beria dan portu. Kan berarti yen jam santri lemah. Lagu lesi ngoni ini. Boleh si berangkat ke maturan nak. Awas jong, cek kamandaman. Tak ada samule, makin sakit dah remah. Selama kau kita datang, ayo ngaji babajeng. Berisi nangis santri ajunan mak teger nemare ke matur lagi. Iya kok konjengan, tak usah nangis. Bapak desi metepak sandal. Siapa metepak sandal? Abdi kiai. 12 tahun kok jadi kiai, tak ada si metepak nak dia. Tekuk bunggula cahaya, bagus jom. Cari barokah. Sini ke gula. Toron, mak becah tang sandal jom. Ngampong ki ibu sekecil kan tu kiai. Tekuk boleh lah tak bagus dia lah. Bukan si mati santang sandal pun laku dia. Ada mak dia.
Salah dia yang ngaji je repot Pak. Alif, ba, ta, sa. Mengenalkan huruf hijaiyah yang 28 tak cukup Pak. Tak cukup sejam 2 jam. Tak cukup sebulan 2 bulan. Kalau tegak lurus seperti angka 1 itu alif nak. Kalau 1 titik di bawah hurufnya, di bawah huruf itu ba. Kalau 2 titik itu tak. Tulis takriban. Iya saya tahu. Kalau aku ni kalau pai boleh. Butuh abek nikah penjelasan-penjelasan. Tidak lagi makhrajul huruf. Cara melafatkan huruf repot. Sa nak, sa mungkin gini, ca. Sa, ca. Sot nak, sot, cot. Sot, cot. Ambulah cot malah jalan. Nangis kiai lemah. Ajareng ke pangeran atu aki santri ya Allah. Patapa aki colon santri beten kau ya Allah. Cot malah jalan ya. Sampai subuh tak azarin. Tak berak subuh masya-Allah kiai do ketondu ke bayi kopi TV. Kopi mereka ke bayi datang sing ngocak cot. Tak tedung jong, tak ngidap dengan ya Allah, kau cerdas tu akibat. Ya ada nak enom sekuni tercerdas. Ibu kemet kopi ni ada sekali. Ya Allah, mak ya bi jong, mulai cerdas. Colon mak cerdas ber. Engkau melo saar melo mengalih nak. Rogi melo oleh digiai. Kelakun ya tes pada shot, cot ada. Nabi segelas colok jicot melo. Shot, cot. Atok, tot. Baca bah cotot. Dia membaca Quran cotot. Aduh. Mangan dah remaja, mau baba dah anak bian mari diri montok pak oning ngaji syukuri alhamdulillah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Misalnya dia syukuri alhamdulillah. Anak apa gula mak ngojak ngak nikah karena kadang-kadang abek ni mau pandi anak oning ngaji selamatir alhamdulillah. Paringin berdahsyatu akina gula benbian ketika kemudian kita ada di dalam pas de tengah anak Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Senang tak senang? Mangan ayo maca la ilaha illallah khusus aki ke pujuk gamis dan pujuk bisa nikah teroleh maghfirah teroleh ridho Allah gula ban-ban kapi nikah seki odik terepalan jeung umur sangu ibadah ka Gusti Allah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sarang la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur terus wa ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah. Zarang la ilaha illallah la ilaha Muhammadur. Seraja otang muka-muka lunas. Sesakit muka-muka babaras. Setroda pak maka Madinah kapul hajat biar. Sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah. Zarang la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Tertati orang si husnul khatimah kapi rampok maling bajingan sekalipun di ujung kematiannya moga-moga hendak tobat ke Allah.
Moga-moga istiqomah ibadah hendak berbuat baik yang menjadi penyebab selamat abe masuk ke surga al. Angkat tanang ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sarang la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, muka-muka raja manfaat tinggi. Gula selama ini berdeneng Pamekasan di Hotel Berlian. Tadi gula laku malam talanakan langsung ke Gending semenep. Pindah pas ke laku na boleh nentang petang, lalu ke Pora pas Peleman. Gula nemare pun berdeneng Madura. Muka-muka pada beras sanjang umur. Gelak ngesein manasik umroh. Neng cahaya berlian di hotel karena tanggal 20 ni kan gula berangkat umroh sareng ke Musli Adnan jamaah si hadir ni kan gula 400 sebitek lemak lebih gula tibi 400 sebitek lemak jadi gula nyambi 2 pesawat ke Mekah ni ke Musli sepesawat gula sepesawat jadi 9:00 sore gula beri latihan kasa pas banyak onjangan di Mekah sengunceng ring Madura Ikama Ikatan Keluarga Madura di Arab Saudi yang sudah punya igamah ini sebut neng KJRI Kedutaan Arab Saudi neng Jeddah Mekah Zamroni Apuh Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Arab Saudi lanjut ke Madinah ada ICMI Ikatan Tausiah Mukimin Indonesia dan ini kasih ngonceng tapi moga-moga gelaban bian kapi terdapat Mekah Madinah juga nih terpada oleh barokah syafaat Kanjeng Nabi pon ngane kebaik dari badan kaula kurang lebih nak kalonyon sepora ingkana li khata afan katsir wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.